আমি আশা কৰিছিলোঁ যে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যে দতমা আৰু কোকৰাঝাৰ বা পৰ্বজৰা সমষ্টিখন আমি ST ৰিজাৰ্ভ পাব বুলি আশা কৰিছিলোঁ। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পালোঁ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কোকৰাঝাৰ আৰু দতমাটো ST ইয়াত পোৱাটো দেখিবলৈ পালোঁ। বাওকুংগ্ৰি আৰু পৰ্বজৰা আৰু গোসাইগাঁও জেনেৰেল সেই আমি পোৱাটো দেখিবলৈ পালোঁ। আৰু ইয়াৰ আদি কৰি যি সমষ্টিবিলাক আমি পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, এই সমষ্টিবোৰত বহুত মানে গাঁওবোৰ খেলিমেলি দেখাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এই গোটেই মানে যি 5টা সমষ্টিত আমি যি আশা কৰাৰ দৰে আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। সেইকাৰণে এই সমূহ মানে দাবীবোৰ লৈ পেলাই আমি আজি কোকৰাঝাৰ DC থ্ৰ আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰক আজি মেমৰেণ্ডাম অৰ্পণ কৰিছোঁ। যি আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে যি পূৰ্বৰ যি ৱেষ্ট কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত যি মানে দতমা বৰাগাৰী BCDC আৰু দুমাৰীগুৰি BCDC পূৰ্বৰ মানে ৱেষ্ট কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত MLA সমষ্টিত আছিলে। আজি আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে বাওকুংগ্ৰি সমষ্টিত সেইটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। ঠিক তেনেকেই পূৰ্বৰ যে কোকৰাঝাৰ সমষ্টি যে মানে অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা আছিল যে বাটিপাৰা BCDC বা আমাৰ এই মাগুৰমাৰী মানে দাউলাবাৰী সেইবোৰ মানে এতিয়া আকৌ মানে নতুনকৈ যে মানে পচৰা ওলোৱা হ'ল বাওকুংগ্ৰি সমষ্টিত সেই গাঁওবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। বা ঠিক তেনেকেই পৰ্বজৰা সমষ্টি আমি নতুনকৈ পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। কিন্তু ইয়াত আমি দেখিবলৈ পালোঁ বাকী আধা গাঁওবোৰে এই পৰ্বজৰা মানে অঞ্চলৰ পৰা বাওকুংগ্ৰি সমষ্টিত অহাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। সেই ঠিক তেনেকেই জাহাৰবাৰী এইটো হ'ব লাগে এতিয়াৰে যেনিবা কোকৰাঝাৰ সমষ্টি, কিন্তু এই মানে জাহাৰবাৰীৰ পৰা মহেন্দ্ৰপুৰ ঠিক তেনেকেই এই বাওকুংগ্ৰি সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো দেখিবলৈ পাইছোঁ। ঠিক তেনেকেই সেইফালে দতমা এতিয়াৰ দতমা আৰু সেই সমষ্টিত যি থাকিব লাগিছিল পৰ ইউনিয়নৰ কিছুটা গাঁও সেইবোৰ আজি বাওকুংগ্ৰি সমষ্টিত দেখা পাইছোঁ। ঠিক তেনেকেই এই গোটেইবোৰ আমি মানে আমাৰ যে অঞ্চলৰ যি বুদ্ধিজীৱীসকল আৰু আমাৰ যি মানে মান্যগণ্য ব্যক্তিসকলে যে আলোচনা কৰা মৰ্মে কোন গাঁওটো কোন সমষ্টিত থাকিব লাগে আৰু কোন এৰিয়াটো ক'ত থাকিব লাগে সেই গোটেই দাবীবোৰ লৈ পেলাই আমি আজি আমাৰ আলোচনা কৰা মৰ্মে আমি এই গোটেইবোৰ থ্ৰ দিছি আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰক আমি এই গোটেইবোৰ আমি দাবী কৰিছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এই আমাৰ দাবীবোৰ যাতে পূৰণ হয়। আৰু যদি আমাৰ দাবীবোৰ পূৰণ নহয় আমি হয়তো অনাগত সময়ছোৱাত আমি আমাৰ অঞ্চলৰ বুদ্ধিজীৱীসকলৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি পেলাই আমি নেক্সট পৰ্যায়ত ষ্টেপ ল'ম বুলি আমি আশাবাদী। আৰু এইখিনি দাবীকে আমি থ্ৰ মানে DC মেমক আমি অৰ্পণ কৰিছোঁ। থেংক ইউ। थांनाय बावै सम सिगां इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिफ्राय जे आसामनि थाखाय जे डिलिमिटेशन मोनसे ड्राफ्ट बेखौ फोसावनायनि उनावहाय जोङो गिबियाव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि गासै मेम्बारफोरखौ जोङो धन्यबाद होदों, गोजोननाय बावदों। मानो होनबा क'क्राझार MP लकसभाखौ ST बियाबावनो दोनफिनबाय। लोगोसे क'क्राझाराव MLA बियाब हिसाबै जोङो मोननो हादों। दा बेनि थाखाय जोङो गासै इलेक्शन कमिशननि गासै सोद्रोमाफोरखौ जोङो गोजोननाय बावहरदों क'क्राझार जिल्लानिफ्राय। दिनै जोङो बेखौनो मेमरेन्डाम मोनसे साबमिट होदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे बर'नि एलाइड अर्गेनाइजेसन जयै जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो जोङो थ्र DC क'क्राझारनि गेजेरजों जोङो साबमिट खालामहरदों। बेवहाय जों दाबि दैखांदों जे बेवहाय गोबां माने माखासे बेले बेजे डिलिमिटेशन ड्राफ्टआवहाय जों नुनो मोन्दों। दा दतमा समष्टियाव गोग्लैनाय माखासे BCDCनि माखासे गामिफोर बियो हाबसन हाब्र' जादों। दा बै माने हाबसन हाब्र' गामिफोरखौ जोङो दतमायावनो थानांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदों। मानो होनबा बै BCDCआ बावखुंग्रियाव गोग्लैदों।
आरो बेजों लोगोसे क'क्राझार बिएफनि सिङाव थानाय क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय माखासे जाहारबारि बिसिडिसिनि माखासे गामिफोरा बावखुंग्रियाव गोग्लैहैदों लोगोसे पाटगावनि बिसिडिसिनि जे माखासे गामिफोरा दतमा बियाबाव गोग्लैदों दा बेबायदिनो माखासे गोबां किलिमिलिटि दङ लोगोसे फर्ट बरजरा गोदानै बियाब मोननाय जे सिङाव थानाय माखासे बिसिडिसिनि गामिफोरा बावखुंग्रियाव गोग्लैनाय लोगोसे गसाइगावनि माखासे बिसिडिसिनि सिङाव थानाय गामिफोरा दिनै बावखुंग्रियाव गोग्लैनाय बेबायदि माखासे उल्थां फाल्थां गोबां जों नुनो मोन्दों दा बेखौ जोङो माखासे जिअ'ग्राफिकेल एरिया लोगोसे जोंनि जे माखासे थांनाय समाव जे समस्तियाव जोङो भट होनो मोनोमोन बै समस्तिया दिनै बेसेबांबा गोजान थांनानै बबेबा मोनसे बारनानै बेखौ हाइ जाम्प खालायनानै माने गुबुन मोनसे गोदानै मोननाय बियाबाव दिनै भट होनो थांगासिनो बा मोननाय बेखौ जोङो दिनैहाय बेखौ स्र' खालायफिननो थाखाय इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानो जोङो मेम'रेन्डाम मोनसे दैथायहरदों बेनि गेजेरजों जों आसा खालायो बेनि गेजेरजों जोंनि जे माखासे किलिमिलि जानाय बेखौ जिअ'ग्राफिकेल एरियाखौ जे नायफामफिनगोन आरो नायफामनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे मोजां मोनसे जोङो बियाबखौ जों मोननो हागोन बेखिनिखौ लानानै जोङो दिनैहाय मेम'रेन्डामखौ जोङो 30 डिसिनि गेजेरजों जों दैथायहरनाय जादों। बेयावथ' जोंहा 6 सिटआव हाबनाय बड'लेण्ड एरिया बे बड'लेण्ड एरियायाव जोंहा 6 सिटआव दं हिसाबै जोंनि बड'लेण्डनि सिङाव थानाय जा मोनद' क'क्राझार समस्तिनि उनाव मोनद' जे एमएलए समस्ति दंबावो बेखौ लानानैनो उदालगुरि समस्ति दाफुंनांगौ बे रोखा आरो 6 सिटआ खुनु दिन माने बाहेरजों सरजाबजाया बे संबिजिरनि आवथायाव दंखायो ओंखायनो बेखौ संबिजिर बायदियैनो 6 सिटनि सिङावनो दोननानै उदालगुरि समस्तिखौ दाफुंनांगौ बेखौ गुबुन मुङै समस्ति दाफामनानै आरो बै बाहेरनि जिथुनाखि समस्तिफोर बेजों गोरोबफानानै जिथुनाखि एमपि समस्ति खालामनाय बेखौ जों जेब्लाबो गनायनो हानाय नङा बेखिनियानो।